Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kasih surangnya meloki bawa kange uni kacapi sih. Jolo lo kaji jiku. Oke. Sambungan na cerita na tadu ma pedorannya. Nari sambun apa emang nari wayak nami tawe duwe mapada borane Nayame malaka siasi napke mabatang adun napalo ada makeda Jama jama sodo naiye saman naiye allau jama Lima uwa samanya manya mawak bele ya tau sogi tamige painalino Malempawai abang apurai lempawai lepam kesiwa sewa selai surai masila aju okewa na bulan nasonge watana tonga kode ngagaro sikola manukuno koidoke cai nalupa ini pajana okuilalakan toro Makaraila kasyasi jama sojo naiya saman naiya lau pigau memawa samanya mawa bene yana tau sogi vitamige painalino Saluru jama-jamange hidik manam mipigau ining kalinge jek matonna okoria sek bolai napak gorani matuana Manitukula kasyasi pajeni mbok masila ajue endrek kojorok bolai Iye memala kasyasi lari ni mendrek bolai Legoncingan nila mari Lailip bakan lipat jak napo Lailalakan toro Apa maka de perjanjian nani gini di mapamula Susah cai Mario na eko purai matu kawin iye tona tuyala atari lino asori mondri Tara pasai la kasyasi ala niata la kasyasi pole je oko matona cukup bawa menina teri saudara tala kasyasi
We batena yala ata saudara tala kasya si pore ongko to sogie eko pure mandre wan ide nana sidap bebenena oko mani walanya renge lai surun nono matin romang kalu ko seri masulapek konti sae. Tandre nasi kolana saudara talati dulu sepuluh dua bahasa pura jetna lucu manan matu tanai hati nuru indo punca diangenga agama jama. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketika piye saya peruntukkan semua kepada penggemar yang tercinta, terutamanya anggota Koko Tawau Dahlan sama Pak Jamal Dinggora Cambangnya Janggo sama Pak Jumadi. Capa, Umroali.